Menulian tu poining ko kosanet kaisak Ritungata lukayang way pakonan Pohnpei nan uya kupur kosanti kaisakwat ranwat niyat February wano para yakat silu o ranwat uya ran kariyasak tuwawan uya kupur kosanti kaisakwat dalan kak kadlamo dahil ay manan katta dapat tota uya kawal makapeng pangkupuran nila. Kalangan Speaker ban po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Senabram, Amen. Senator Kikobis Jr., Amen. Senator Isaac Artui, Hey. Senator Vicky Carr, Amen. Senator Tagarty Daniel, Amen. Senator Sonsei Edgar, Bye. Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Brian Pietside, Senator Jack S. Harris, Senator Helgena Chair Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Nay. Senator Sandelina Leca, Amen. Senator Mikael Mike Loyola, Yat Mermay. Senator Katunga C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon T. Knapp, Senator Albert A. Perez, Amen. Senator Mitro I. Simna, Amen. Senator Jason A. Walcher, Amen. Mr. Speaker. Ay For Mr. Speaker. kalangan Chief Clerk kasansal magtay sa bulman ka quorum. Kartang may kuproye magkakulian tayo diya uya sa bulman tayo sa karatan kapim. Kaping lap kay po ni pangkupuran na nilap kay po ni pangkupuran kaalap ako wala pangkupuran ni Shoko aon ko sa bulmarlikan ko nanalang ko na ang kaniyay ko aon ko labalap kay di koros ng balian triak momocho government national, local o state government waon ki kapinan Wayne Pohnpei ti Honorable Oliver waon ki isong ko pong labalap Joseph yang amoy isong ko pong kan wasak siya tuwan ke Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kan Koros. Menpil wawan ke lang siya moro o loiso, seriso, siya masakan. Labalap Kan Koros nan Chamberwood. Men Pohnpei Koros, pon kalapwat, pon tagapaypay kan, o nan wailout kan ay sampa. Rakat o pati ang uliya pamail kan nan uya kupur kosan tikay sakot. Dahil kakat lamo dahil ay po na siya Floor Leader Abram. Kalangan kamu main Mr. Speaker. Ejungal sakratan kapingo wow kom kupurapuan kak paceng labuabuan magom ciang kiyar nilang wasaksit wan kun kamu Speaker wan ki Vice Speaker wan ku melel Honorable Senator Kan Koros ibil jungalan ku wow wong irailakan me paceng jail nan kalari menceng ranwat ipaceng ran maun kaping wong men Pohnpei Koros melel irailakan me pacang cel dan men kapesekan. Maing Mr. Speaker, luwaw men pacuan cagaram mot kesambal wajo peguk jalan kak kapandala watawatan journal. Saya selama kamagutok jalan kapandala watawatan journal koros mautung kamagutok masa ni yai uang masa ni show kamagut paitar ok cai kapandala watawatan journal. Kamu Floor Leader. Speaker, imen pacuan Wiyata kamaguto pagi malwat en kak suspend order of business o katiang ban nampe isu o walu. Saya selama kamagutok jalan katian ng beisyu awalu taigat katian on ng beisyu awalu anson katkilon tapatrawan long Bill Senator Carl Senator Kan Koros Senator Harris Lamawar taigat lamo trial Floor Leader. Speaker, ejungal sekarang wow sapal ban promuyo honorable Senators kan nuwa maing Mr. Speaker imen segera mot kesempal wajo peguk jalan suspend order of business o ketilang pan nampe Isaac Silu unfinished business. Chan selama kamaguto miya karyaman pan kamaguto pagpagtaro karyaman talang katiyan ng Isaac
Silu ye unfinished business. Hok tay kat year pa ng basic. Silu ye unfinished business. Speaker ban pona sa Chief Clerk. Standing Committee reports number Babkiwan Itagola and Riyasak Silu, Pit, Legislature Bill number Riyapi, Walisak Payola and Riyasak Priyaw, sang Sabulmoy Committee Land, forward pilay sang ng Kailangan Sansal ma-report what siyang committee in shop. Iban po na sa Chairman in shop, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, o na iba niyang patro. Ranwat nan sa matay, yukubur, meeting kayuman barawan siyanggi itong sakaratan kapeng wawaban kuburan sa matay court. On Common Speaker, Vice, Floor, o honorable members chorus. Dan barawan yata kamakit, dan gag barawan da o cek sa ni committee report, pagawa na isakyaw, labanyan, risak silu, sa bulman kita. Chance lang mga kumugtok dahil ang katiyanan mga sinaban standing up the report pa ako na isa kayo laban niya riyasak silu karos mautong kumugtok masa niya uwang masa ni so kamugot po ita rok tayo kat nan mga sinaban report kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ibarawan bagi iyang ay committee ang gagsawas taparwa sa may ibang gag ang gagtauli. Mr. Speaker, sansan me kabutuat patulong o Israel wali pekan makaptalong pilwat Israel pagita ang gagkapandala. Imagarta sansan nan sa Israel ranwat me sa ibang masani. Yaralap, Speaker, ibang patuan perang kabrayang kami patuan rancayo. Dan robotuat kasalita me committee kutung idea inangin pilwat o committee patuan del kasampalgi kasantian kacagatuat. And sansal me pilwat patulong pagpura isak wanaw riyagitri isak silu. Sa madray moratorium kamanaman na November riyagitri isak o ang ban sola mane November riyagitri isak silu. Re nuwaw kan robotuat sa patuan pagi ma-delegation na kaptalong pilwat kakayaw ewan o patuan la kabinahan kak patuan dito by request. Ninduan ruwasan moratorium may exception sa riyaw miya. Kayo exception aba nimin ang committee mon moratorium mo kamanaman la. Kariyaw aban wa public interest aban patuan dito sang kabina by request. Renuaw ina robot ki o nagtayang pil kapantala po kuburay yung matana pilwat pan nambe bandutuat ay barawan pagi kawait sang kuburkan kalangan Mr. Speaker. Speaker, privilege motion. Kailangan Senator Perez o kawawan report mabiyayar paan po na siya mga Senator Loyola. Kalangan ng Common Speaker mo na ibang patro itungol sa karatan kay bunuwawan datang tamay na puputar. Siya wawanan kalariyan siya wato ya itungol sa karatan wang kun kamu Speaker ng mga chief. Vice Speaker Michael, Lord Leader Apran, o yang ay Honorable Senator Stan Coros. Pimentungan lang ko wawang rail kan na yang datang kay ranwat. O bilyan siya wato po na siya ko wawat may Pohnpei Coros may ito nga ranwat ang nan men KPSC ka. Speaker imen nuwaw KPSC mga nakamen me katang kay ranwat yay Albino Atli. So ya supplement Waynet Vice Speaker ang Council in Waynet o ganto kay Thailand katkiyang yung lokolokan. Kailangan Senator Loyola o kamagitan po na siya. Speaker. Kami Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal ranmawan mensang lela kaput ang kami floor Honorable Senator Scaros kamu kubura ay tungal sakaran wow ang kakpuli sapal mamuya mo tungal may pay tighter o pilpuli ay tungal ranmawan kapang payamaw mensang kapulilawat ang Pohnpei Coros may paypayan radio o may capacity kan yayang uyalaman ang mensang ranwat. Main Speaker ay tungal kapeng ang kamtiyan sap
Pergi, uya bentotok metaur kesantikan en kopko kapatayang kesantikan me maluat kamanala. O karaba me report me sensal meitan report pa bukuan isa kayo laban niya resak silu akapantala o sopay maluat mensangan ranut. Pergi kaway tenton way aramasakan me sepat kawan ulwalian delegation ng kitri o delegation ng kitri sepagyan kapantalan wow itungalan ke kapeng. Ria pergian sawan kaketarang komite en ewang kapena pergi nampan film sansal me delegation kilong atau ya tatangkai pakabenan kakaway toto pa request o apali irawat ni communication tay rayo pergi ananakan me pansan salang kapena ansawan kaketar. Wow, Mr. Speaker, isakaray kami mamutuat melil kamatian sap pagi robot dan kakobrulang kamatian sap o pasan tatok bang. Chancellor mau kamakito o chancellor mamia karyaman pen kamakit machancellor. Korus mautung kamakito masani uang masani show masani pe pampona che chairman and chap. Kailangan, Mr. Speaker, ipatayang Sagaratan Vice, agitmet may parawan, magtaybahan kapuan dala report, bil utan ban mela, paniyaban wonon dan committee, o kolokol date, February sa kuno, riyakitri sa kriyaw, dan ban mela. Aban, mabang protok kanangakan, ap niyaw sa nampe, ay kamelam, kamati bang forensic. Pergi apa baru ni date me baru tu moren kamalaman la moratorium. Tapi baru on me mana kalam Mr. Speaker. Speaker. Kami Vice Speaker. Kalangan Speaker. Kalangan ay tungal wow sapal. Kalangan chairman ng SAP. Mo indami ban uyaw may baru on kamele leong ni kosantian men kawit kan marabot ban purala. Komite bilo bilbangun undanang komite. Namban bilo pantu dua. O bilo panu ya tibson total legislature word lelitil legislature word. Masuk me ko roya uyang tepan wuk takla. Eskuba mela bilo. Apan automatic puralani mo memia unon law legislature word mela masuk me ko iyan so me pan mela. Kamela me uya ban total me delegation pagi proper o pagpagita report ng kapantala puluban memor papasang kawit kan kalangan man Speaker. Mia de masana pen kamakit mamia. Masula raiban Speaker, kami Senator Joseph. kailangan ko mga Speaker. Pagkiyan siya ay ban patron patseng sa karatan kapeng kay paniwam ko buliyang kiti mamuot siya. Sa karawasakan mo ko na yan. Okay. Pero na mamuot kung kami Vice Speaker o Lord Leader o Honorable Member kan karusi. At so ano chung karape may sang Chairman in SAP pagkiya sire moratorium. Ay chung alksin niran paytang kisong clarification po. Sang man moratorium totoo kaktula ma kayo project may panguyaw pan kapaipen chon ko siya no te wipakot. Kariyaw uchuch panananen sang option kabinari chung alpayta ko ma isular chaman ya specific language na moratorium ko siya ma by request bill te communication bill kak itan mauchuju pansang rin kapinam katar to legislature me uchung a vanso sa kagjar kailan aktola mo ikan me tame Vice Speaker song uya masusongon we to yung option kabina kakuya ma yatuan malakap katarado yung communication me uchung kamatang ko siya na so bill justify me kamawapan ko siya no kaya ba siya kaktola i-chung adaran paid Tay kumalma minute. Tay sa palero iban po na siya kamagut masansalo. Tay ritungitier masana pen pagpag mamia sang Vice Speaker report ng pepap ko na isa kayo laban niya riyasak silu an kaburburlang kamitian siya. Koros mautung kawagto masani yay uang masani show motion paita o report ng pepap ko na isa kayo laban niya riyasak silu ban kaburburlang kamitian siya.
Privilege motion, Mr. Speaker. Privilege motion. Mang, Privilege motion. from, Ay kalangan Speaker kaysa pala tungkol sa karatan wow. hey, kamtaw lang. Ang siyawat iman ka Thailand yung peno wow na katoton supplement mo net Speaker in the net district government, net district legislature yay. Kailangan, chansal may apalpan resolution of kung ano isak tayo na binyari isak silu LT1 dahil kamanatar resolution what ni may ek to women usus kiyay. Ranwat tayo kamanala resolution of kung ano isak tayo na binyari isak silu LT1. Kami, Chief? Sula, Mr. Speaker. Masalar, paan po na sa floor leader? Motionin katiyang pan irachoror, Speaker. May, Motionin challenge katiyang pan irachoror. Miya karyaman pan pagpakwo. Saan siya lang mga tayo katkatiyar po ng isa kwano yay miscellaneous business. Kamuy floor leader. Mr. Speaker, Kamuy Senator Edwin. kailangan Mr. Speaker mo sansal mamiya dan pil calendar video profile mo imen kalalabak sa irot iya mewat me rebanana bali to so. Na, tayo kumbal mamin ito. Tayo bimita pa miscellaneous business tayo retoror. Masalar saan Senator Edwin. Kamuy Senator Edwin. O kailangan Mr. Speaker mo na sansal mo ni alam mo niya kusuntiyo magtaypan apalila Senator-elect Ranat mo imen kalalabak sa ayap ayaw mo taypan apalila wala Ranat Oy datuan kami alam tribal usus kiro kung kila may rawat para pagbaltas. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Edwin. Kailangan din kalalabak kayo na mo masansyal sang Senator Edwin. Esensyal me pasong-usong me uyawiyang tatawagan ranwat. Esensyal me niya nan-order me miya. Soto esensyal po yung pasong-usong uyawiyo soto ka kuyaw ranwat. Tama ka esensyal yung speaker me tatawagan out of office ong Senator-elect Edmond lakap me tayo bangkakan tulaw apali. Speaker, Kami, Speaker. nanirotoro rong tayo pwede asansal me kaula kakuyaw ng session, kakpilikin session, sang nakarapa kakuyaw ya kayo sa pwede karapa. Meso kasik pa ong nan order of business me ban sansal lakap pwede kasambal tonwe ranggak patang sa anola kaulan lakap sang ni santion songkoros men kaira pangkak sansal epan uyawinan session o pan santionan order of business lakap memang kalabak pang kompromis Mr. ay, imepan wiyawi. Mayay, ansawad, i-communicate ang Sean Kobong, Marlon Kobong, nituan ay patrawan, nituan wewa pa na magtay sa buliman ki, ipatrawan, may Sean Kobong, may kakulian ti legislature o kita kaulawad. Arrangement, wiyawan pungan legislature o Marlon Kobong, poran kakan, so ulian trial tiyo, kita out of office, lakap. Yadre, masa na benero, kami Senator Carr. Kailangan may speaker. Muna iban patro ay inkak patang sa bulmamui. Sekarang kay pun iya wow me patro yernin lang. Itu ngal wala pan kupuramui. Wangan pi Vice Speaker floor o honorable member kang koros. Muna iban patro itu ngal rai men yield ang mas Senator Loyola. Pagkira magtaykat kan lala asok. Kami Senator Carr, yung floor Senator Loyola. Kami Senator Loyola. Kailangan kamu Senator Carl. Kailangan kamu Speaker. Kaya sa balay tungkol sa kartaan kay Puni. So wow. Open. Pasakan koros me. And konayangan tokat. Speaker tamay minaliti ang siwot. Kawait. Ang lakap. Naso pa miya. Kasanti legislature mo konayangan tokalangolo. O way. Kau nambayan kap miya. Kaya wewe penaban sa namawa mo iray pa ang bikak kau nabatan. Ananakan me. Try pa ang katang kasip. Olo tungkol panay o kagatan wayan kagan pauno pa kasarap nila. Ayimat ni ipagtak na Kailangan Senator Loyola. Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan may speaker o kailangan ng Senator Loyola. Alay reo may bigman pa dyan. Pwede
tatawagin sa waspena me ewe delegation katin wiya nan momot ka sempal wat ain se ute so to mai tang communication en sana mau ama akak wiya ko sandi speaker Senator Loyola o elema ko na nga chairman in Prudential Committee yo inka kay wong mana ka po ikamelele me way kasi kiyat por milkak patyan o penene ipil kamelele me agagade email yang speaker and government in net o vice speaker yang patulangot po iramuin kasik metadago bang yaran mo karma speaker ka kupura Senator Loyola and kak tata speaker o momot ka sambal what o ni we have been tata officially sagaraki takawit ki yola me and ono padangar kaula lakap tatangkan me ban miya Senator Loyola me bil kabrato momot ka sambal what ay ito kali pagpag main speaker kalangan tayo kumalma minwan pen iratoror miete iratoror o sinuramo leti setal kailangan Senator Edwin paros mautung pamagatan ran maleti masaniyay uwang masanisyo motion po ita rog tayo ran maleti ran